Anyang laki din! Grace Bakit, I love you. Jay, I love you, kunak. ay kat uray siya mat alakay. I love you mat. Ngam, apay ngay dungaw, ta awan pailat anak ta. Anya tamok nga iti dayta. Ha? Jak mat amot isungbat ko iti dayta. Isu kumamot ti damagak. Ngam amok, asaan mo mat lang amot isungbat mo. Lupus kan samot bakit. Anya, ang mga nusikat ti baog. Ha? Apay nukwa. Nukwa ngay. Anya ako Di ngay mangbayadak iti pangitestingan. Ano to? Ang nalaki din ay bakit? Pagkatus kalaadagaws. At danunot ko, Wilson, makaawatak. Ti ko nang, jak na awatan, ti kayat mo asawan. Apay, amang bayad ka pay laang iti pangitistingam. Asawaan mo na Ha? Ay, ang nalaki din ay bakit? Suggestion lang mat. Kan angaw lang mat. Awan planok asabalay. Saan nga ang angaw dayta? Naglawag asabali ti planom. Agisuggest ka ngamin iti limpyo. Saan asina sa iro? Langgong. Di mo latamay katik na uyong mo bakit? Kumabil ka laadagaws. Rapas kan samag. Ha? Nagsubang kay samat kanila kay Grace. Jak maguston ti ibagbaga ti anak yu tatang. Anya ay ti ibagbaga na adi mo magustuhan. Malaksid ng imbaga na alupusak. Mang tisting kanaw iti bayadan na. No dikit garamugam ati loko. Ang nalaki din ay balasang ka. Saan mo nga amaw ti maangaw? Jak kaya ti kastang ang angaw tatang. Ang mga no angawak mat ti di na mairusok. Grace, malasang ka. Maday ti agibalbalas. Madi ti nauyaw. Rakas na ita. Di ka pala narwam. Ay, ti kinaangaw nila kay maw. Angaw ki din dayjay tatang. Makapadalagudog iti barukong. Nagdalago daw ti barukong maw. Apay, kasla kabalyaw. Ado malago daw. Nilakid din. Lipay kat narban ta barukong maw. Ay, just kay kamot, Grace. Nagtibayo ko na mut Dalagudog tatang. Takaslan narba ti barukong ko itimbaga na nga. Itisting na timang bayad. Agdan sa mga min kursunada na akaya na bayadan di ta igigid. Ay, maday ti malagatap malasang ka. Baliwam man ti mindset mo. Lalaki din, ay Apay ngay nagpaisaw. Di kami maadaanan iti anak nanang. Parikot ayaday ka. Dakla parikot ananang. Daawan taw ti mga sikaso kada kami. Inton aglakay kan agkapsot kami kan ni Grace. Sana parikot day ta. Nagadudi ta ti maampon. Ang nanang. Awan kastay nagtao di ti darak ang nasagmay. Awan nga raw di mangampun kan. Ang pilyum mo't at ampunam. Daytay nasingpet. Kan anak mo lati nasingpet. Amuyo nga raw no sino takin anak dita. Apay pagampunam aya. Iti orphanage ananang. Ado pay la akisyo-kisyo no ijay ti pangampunam. Sa tino nga rod nga Ay kumangkita kan adita iti agparparigat amang biyag iti anak na ta ison ti alaem. Makatulong ka pa iti pada matao. Isuda at imangitukon kanyak. Sa nasaktiyo masidag kadakwada akas la gumatang iti dingwoy. Nagarti ka mutan. Noan niya ti adaditan gam matamon. Ta agragot ka mulaunay amadaan iti anak. No kayat mo tinasingpet. Adda mo lakada kayo amang patanor iti nasayaat nga anak. Isaw amang kita kaki din. Anya laki din aya. Ay na Wilson,
Diyak kaya ti mangampon, taamangan no agsakit tulaang ti ulok. Nasaysaya at laangan nga agmay-may saak, ngem ti adda kabalay ko amang betak to iti ulok. Negative kamot talaga, bakit? Kayat mo kit din, kagil ilos tulita, nga awan na pulos ti mga rayat kan ka. Ipalubos ko kit din nga agilosak to. Ay na, ikarkararag kun ama ustela kon tapno saan akong nagrigat. Kasanaw, no saan ka pa yung maustala nagaws? Kasanaw, nagpaot to ti biyag mo nga agil ilos tulita. Amay gamur-gamur amay narugit mo, alaman? Di nakman riribukan, Wilson. Saan adagita ti pakaringgurak? Apay, di mo kayat ti anak. Tapno adamot try out ako maa. Makapaapa lagi ti adda anak na dita. Ay, diyak amukan ka. Apay nga men. Ano ti apay ngamin ngay bagbagam? Apay nga men, ngawan anak ta. Apay basol ka Kat, basol ko nga rod. Anya lakit, dinaya bakit? Awan mo timbagbagak. Si kamot tilay bagbagana. Basta diyak kayat ti kayat mo. Ay, anya lakit din bakit? Ay, ang birbirok samat ni Wilson, di tiyagbalin nga anak danan na. Adda mum aya, guada. Adda, mother. Diyan ngay anak damasing. Agparparikat itimiyag, tentarayanan di foreigner, kinabalay na. Awan may taraon na iti maladaga nga anak na. Taawan mo't may pasuso na. Alabay ta ibagak man kini Wilson. Sigurado akayat na, ta agtatak unay iti anak. Ay, alaan nan ata ang mga noon na akpay. Agtatakon ka mat iti anak. Ay namudra, ang nagserbi ka may nga ina, na awan mo't anak ko. Malagayam, di si kanti mga alay ti dadya maladaga. Ay, pagsaritaan mi palmot akan nilakay ko. Masapol nga kabilangak mo't at asawak, mudra nga. Ay jaski ka mat, guada. Awan la di kay bagbaga. Alam mother, bagayon to ka ni Wilson, iti kasta, masulbaran ti parikot na may papaniti, anak. Nalakit tinaya. Nasingput ka day, tinaganak iti dayjay nga ubeng? Wen bakit, kun cute a babae di ubing. Ay, saan no babae? Ang mga nukurso na daang to, intun bumalasangan. Ang nalakit tinaya bakit, maladaga pagimunam. Saan mo adara? Anya tamok ngay? Dakas tag panunot iti dakas bakit. Nasaysaya at lati agsakbayan, Wilson, ngam ti may lawan. Ay na bakit, agtalag kakadimat kanyak nga asawam. Mangkita ka iti sa bali, diyak kayat ti babae. No lalaki, kahit nung araw. Kay kayat ko na, ngam ti babae. Kasanon, intun mataangan kat arman na kantaw. Ay, dugyot a panunot. Sino nga tatin narugrugit ti panunot na kanatabakay? Anya? Ala, saan tangami na nagpili-pili pa? Noan niya ti addarita, alaan tan. Patanuran tayo tinasayat a sursuro. Kasapulan ta ti kibin intun lumakay kan bumagat ta. Sa mga latay ti padakkelan ta nga anak. Makaamukan? Anya, lakit din na bakit? Ay na bakit? Maragsa ka naktadan anak na. Ampunta ko ng alakay. Ay, sana bakit? Anak tanda ito. Kat amam. Maragsa ka naktay manugot kamot lang ang mga punta. Ay na bakit? Sika ngay mo. Tapno di mo mut ko na. Alay, I love you mutun Oh, makitam. Pati ni baby kat maragsakan mo. Ta si mardangan ngagsangsangit. Makaawat mo, titi ka sa saada niya. Sapay ko taawan to ti pagbabawyan talakay. Ay, anya laki tinaya bakit? Awan to, naragsaktan to akanayon. Uray kita
Lakay, nadlaw mo. Tay, Nakaragragsak ni Wilson, anaadaan iti ampon. Ay, anak ko na kuma. nadlaw kumutlay ta, bakay. Ngem ni Grace, kat saan unay? Maklon lang tumutla, si kinapunaw. Arumbang lang inampundan ni Christopher. Bareng tapno naragsak da iti agnanayon. Pitaman ni Bebe, ang sangsangit. Over kamat, karugrugi na pala tagsangit, agungot kan. Na. Di ka sumbat, sumbat. Kasi kasong kiday. Nanay, maditay ta. Apay, agap pamutan dagiti dua agap iti maladaga. Ay, mabit man laang lakay. Nakita yan da. Ay, ang lalaki ting nagiting agasawa. Anyat nagapaan nyo aya. Naiti man ang babae na na. Anya aya ti basol ko. Bay-bay ang naita kubing, naurek sang sangit nita. Anya bay-bay anmot nga bagbagam. Apay kimat. Nga da kadago si tayan na amang ubba. Karugrugi na pa'y mutla tagsangit. Anya laki din. Patul-tulan kan tupay. Mala sa inyo pagapaan day ta. Si Kamot Wilson, no saan ang maugba adagos ni Grace day ta anak yun agsangit. Saan kamot dumarasudos nga agungot la adagos. Tsak ngamin kaya tabay-bayan na naita ubing takaasimay. Kay su nga dan anak may. Agraraman to'y asawak. Ay natatang, dakkel ti kinaagraraman di asawak. Kunamlan pudpudnong akin anak iti ubing. Imuyong pa yun kanyak ni Wilson. Mala, mayamon anak. Ipatag yung kinday kas pudpudno nga anak yaw. Tanay jay to ti makatulong ka na kayaw. Isuntaw ti sanggir yaw into nagkapsot kayaw. Ure awan ti sanggir ko tatang. Nukas tamutin ti trato ti asawak kanyak. Ay, lalaki din aya anak. Di ka kadagluklok saw ta makapabakit ti kasta. Kaya't mau ti agkuraret adagaos. Ay, jak laki di kayat tatang. Isu ajak kayat apag konsumisyonin nak ni Wilson. Kayat ko kiti umubing Tapno, makabani itakpay dita. Ha? Ay, lalaki dyan. Bumaniit ako lang. Ay, langgong nga ubeng. Di mo ibagbagat ti kasta. Taadan asawa kin anak yaw. Dakas tayo tangay bagbagam. Kasanukot na patpatagmutin da di amaladagang siyak nga asawa na. Masuruna ka talaga dita anak yu tatang. Purasem ti panakasurun bao. Tapno agari ti ayat di tapusa manakaw. Mangin inutin amapunas day tang ayat tatang. Ay, parayrayan nyo kit di. At ti ayat siya iti tunggal may sa. Tapno nasamsam iti agbiag. Yan yung lakit di na ya. Tararami na maya. Hindi mo makita ti mapaspasamak dito, Bing. Naitugtugan. Agin inawak mo't itay. Kung nagalikutag tumot nga may. Bustan! Rason ka la rason. Apay aya, tanaguyong ka kanyak manipod at danday tanga ubing. As-asi kaswak mo't iti husto. Anya pa'y lati kayat mo ngay. Kakasingarod mo't. Kakasam ta may tugtog ka na may pasubsob. Saan kumot ngay tugtog-tog guni paspasubsob? Isumot ti mangisubsob iti sungo na. Bustan! Si Pangulan ka na. Dayta ti pakang kangagak itag kakasakit kas kada insulto dita. Awanan dagiti dungom kas kada I love you asang kay bagam idi. Awanan. Makay, I love you kan ka. Oray siyak mo't Apay kunam, I love you ka pa ita. Saanan? Marwam kan amang paspasakit kanyak. Iso na sa isaya at langan na pumanaw akon. Anya? I don't love you anymore, tapna mom. Na. Ang nalakit din na ita kababalin mo. Aguma ka, into nawan akon. Anya?
Nanang, awan mo itong nagitid dumaalupot ni Grace. Anya ti kayat mo asawan. Pinaysunan ti pangtana. Nga, Nagtalawon nanang. anya, ay naglukaw. Asino pa yun ti mga sikasukin ni Baby Christopher? Kan kadagiti daduma pa at trabaho dito balay. Ni baby launa yan nanang. Dapat trabaho. Kasano pa yun? Ay na, sa apay nakapsutak mutan. Saan ka makapuyat no mayra nang agsangit iti rabi wanwan niya pa'y dita. Tulungan na ka mang sapol ka ni Grace nanang. Kasi kami ka ni baby. Waran ti agistimar ka naglaba. Daytan, tomat unget-unget dita kada apa-apa. Sulbaran tayo kit di dahi nanang. Saan ka tapadagsanal? Kasano adi dumagsan katawan mutan ni Grace? Nala, ing kasurutan, ijayan ni Lola na. Isula ang tammo katinurong na. Ay, anya laki din na yang amen. Asino ka? Siyak ni Wilson Lola. Umay ko yawid ni Grace. Asasawa mo't? Awan kadwa ni baby no mapanak ang trabaho. Asino, tagtabtaba ko? Awan ti man na ba ako dito? Awan ti agtabako Lola. Yawid ko ni Grace kunak. Pangalaam kay matititukak dito. Jamblo ka. Manaktak kay tararamidak. Ang lalaki din na ito bakit. Grace bakit? Amaw kanda ka dita. Umay kang tagawitan bakit? Love you lata bakit? I don't love you anymore. I love you talaga bakit? I don't love you anymore, kunakmat. Eh, Ado, timabalin na mga yat-kanyak dita? Saan la siksika? bakit? Alam mo ano kan? Bakit? Asikasun ki din di anak mo. Ako bakit? I love you. Ha, lalaki! Saan mo riribukan di apo ka? Pumanaw kan? Gumtak, no di ka pa lagtalaw. Amaw, kanag-apa kayo itapok. Isaw, anagkamang kanyak. Pumanaw kan ko na. Saan Lola? Kasyan na kami iti anak may. Kasi magtiubing no awan iti inana. So nga ipalubos yung agawid na ni Grace. I love you Lola. Hey! Di mo man ibagbag at ikasta kanyak. Ta, I don't love you anymore. No, napatig ka idi kanyak. Gapo iti apok da ita. Ita, sanon. I don't love you anymore. Mawasam. Anya lakit din Lola. Anya laki din. Agpada nga ipatag ti anak ken ina. Wano asino pa'y akamang ti pamilya. Be fair ako nada. Tapno awan ti maidadaduma. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ngayon tayo pinauluan. I don't love you anymore. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Jalay, nang isaan kan. Awan ti bagas nanang. Anya, naibusan. Kaano laang idigim matangak iti kagudwat kaban. Nagbiit matan ana ibos. Kat, nagado tayo mat amang mangan. Ni daddy, kanan ti talo a tao ti kankanan na. Si kangay kansyak, ni ading ko. Amay samad nga ado ti kankanan na. Talagang awanan? Saan kayong tumad nga min amamati kanyak? Mapanyo kitaon iji kusina. Imposible ana ibos adagos. Awan at talagang ti kargana. Apay ngay nagbiit. Nay, apay ayang agsasaw ka muna na may samdita bakay. Naibusin ti bagas. Nagbiit. Di kan tumang amin makapagdayay. Pabasulin na manay. May sa atasa ti kunada arumbang akanam. Ngam anyang iti kankanam. Kanan ti talo a tao. May sa abandihado. Una yan, complete tumpay mga ibaga. No da sa balya makangag iti day tangay bagbagam, kababain bakay. Kahit pudno mo. Sabay, mabisina ko. Ay agluto ka. Tamadama ang aglablaba. Nay, apay nga bakay. Tawang biti rumwar nga apoy na dahi iti paglutuan.
Puligusem ajay unna. Kaya mo tararamidag. Maday. Na, apay ngay? Awan, madya talaga. Ay guston, mapirdin day ta. Awan paggatang iti baro a paglutuan. Kasanuwa ka makaluto nga ita. Ay na, makapanervyos mo't lakay. Matalimudawak sa di na oras. Awan karga di pagbagasan. Pati karga ti tangkya paglutuan na ibaw. Nana, gumatangak man iti sabon a paglaba. Manaw, day tayaw awat mo. 5 pesos, nana. Apay, di mo makita. Kurang a paggatang iti sabon a paglaba day ta 5 piso. Mabalin mo't ide. Ay saan itan? Di mo ayaam mo. Nga inuran oras ang umingi na dagiti gagatangan ita. Ay wanggam, imay inted itaji ag sinsinger. Aday ta. Ha? Bilti kuryente na ito'y nana. Wan, indagas na tawan kanu tao, di balayo di kalman. Napanak namin nagbayad iti loan ko ijay ilay. Sumalagayam adito'y kantinak tinangidagasan na. Ay sus, nagnginan ti bayadan may. Saan ka na mas daaw? Saan lada kayo tingimi na ti babayadan na? Uray da kami, ngimato mo ti bilme. Na, 5,000 ti bayadan mi ita. 1,500 laang iday. Ayan ni dadem. Aday jay kusina, ag cellphone. Buya kayo la buya iti TV. Iso ang nagdakkel ti babayadan tayo iti kuryente. Itaak lang mo't nga agbuya ta Sabado. Awan ti klase mi. Ala, idepom deta. Lipas at langon da ito'y drama. Idepom ko na! Nakiji talaga ni mami. Aglinis ka dito'y balay. Saan aday ta buya ting kararamidag. Nakangot pa. Yes! Nangaba ka kaun. Yes! Nangabak ka kahit ada kwartam. Ha? Amaw, numano ti bayadan iti kuryente. Apay mano aya. Tanakunas mo, dahi tamuging mo. Nasurok a 5,000. Dahito ti bill. Ay, aguray ka man bakit? Tuloy ko na ito games ko. Nangaba ka kung kahit. Huston ta cellphone! Huston ti cellphone! Huston ti games! Ne. Apay nga agawam to yung cellphone ko ngay. Dapay laganas mo hag cellphone. Nagadulang aruden ti problema. Problema? Adaya mo. Di mo amaw, dagiti aggigiddan ngagsangpat a problema. Nyalaki din na. Ito bakit ka ya? Relax ka kadila. Ay, Saus! Ah. Bawal tag cellphone ko nanay. Ay. Talaga kayat mo nga gawan to cellphone ko Yawat mo day ta kanya. Di nak itarayan. Apay itarayang kaya. Di nak paglikmutan dito'y lamisan. Apo! Ne, Jelay, ada tao. Tama pang kukitaan. Ay saan? Saan tapay analpas si Kaamado? Ha? Alaag deta cellphone mo, mayat ka man no saan? Anya? Apo! Nay. Apay aya! Ay kwa! Umaya kag-deliver iti parcel. Parcel? Apay, asino kada kayo adwa tinagorder iti online Ala! Umayo i-receive na ito parcel yo, apo. Ay aguray ka! Oh, apay nga awan sumungbat kada kayo. Asino tinagorder kada kayo? Siyak, mami. Itayag ko da ito'y imak. Tasyak talaga tinagorder. Ha? Amom lang aruden nga awan kwarta tayo. Agurdo-order ka pay lang. Sapatos lang mo't dayjay. Sapatos? Mano ti bayad di inorder mo a sapatos? Nay, di nakitaan iti kasta. Tasan asyak tinagordar bakit? Ha? Tapno denggam anay bag no mano ti bayada. Kat sikati agbayad. Anya? Siyak? Pangalangit iti pagbayad ka.
bayadan yun na ito order yo, tapicturan kayo. Siyak ti mangawat. Ay, sakbay nga watam. Damagak man numano ti bayad day ta sapatos. 5,199 pesos. Anya, nagnginan. Hoy, Jelay, nagkuna nga agurdo order ka iti kasta kangina sapatos, ah? Ni mami mo't, ungtan nakit din dito isangwanan iti sa bali a tao. Bayadam kit din. Awan pagbayad ka, nagnginamatan. Siyak tupay, sagsi-50 lang ti sapatos ka. Ay, apo, bayadan yun ang tanay. Ado pa iti i-deliver ka. Si Kamat, kunamla no asino kang agi-deliver iti nakangingina. Sapatos, wano kumkum po Ne, apay asyak nga iti ong tamam. Puno ba? Pangalaan mi nga iti pagbayad mi dita sapatos, ah? Ay, miss, anawa umut aninanang mo. Ha? Mami, sumardang kay kumamatan nakababain. Bayadan yun dahito yung sapatos. Awan nga rod pagbayad ka. Sus, order kayo. Awan mo't kayang pagbayad yun. Ay, sayang. Sapay nakasale dahita sapatos. Ay, talagang awan pagbayad ko. Awan tupay pagbayad mi iti kuryente, kas kada Hoy, kumpormi dita. isublik lang yan dito yung order yaw. Sublim lang nga. Saan ka nga subli dito, Iwan? Ala, ustong agbukaw kayo pa ilaan. Tapno sumardeng kan amang kamkamat kanya kiti walays. Isurrender ka, dahito cellphone ka. Nasaya at mag. Dapay load na dahita. Dahita kalulod mo, tinakaibusan ti kwartam. Ita, agungit lat ta. Intad ko lang arotin dahita cellphone ka. Stumot din ah. Uwit ka lang ako ngay. Nay. Apa Jilay? Nagsangsahay ka. Jak binayadan, ya order na sapatos. Tapay. Kasapulan na ti sapatos. No kumangami, nagagat ka ngagtrabaho. Saan aday ta cellphone, titugtugawam dito'y balay. Di anda ko makwarta pagbayan. Wanain. Mapala ko nagtrabaho. No narugyam tag cellphone, itugawa mo, ngagmalmalam. Wag nga raw. Mapala nagtrabaho. Nay, adaman tataulan ti asawn. Si kaman magtirumwar, amapan mangkita amado. Tano siya, amangan numaatake ako, nubabayadan manunday ta. Guston Jilay, saan ka nga adsangay? Mabaling ka pa yung mga agorder iti sa bali, akayat mo sapatos. Nakasilday dyan. Awan nga rod tinairan na akwarta ni mami. Kata kayo ngay. Karkaron ang awan. Apay ngamin nga awan. Kat amumit asaan na kasimrek iti construction iti mano alawas. Ang sumreg ako niti trabaho. Tapno saan nga umanungot ni mami. Saan ka nga adsangay? Indo nagsweldo mabalay nga yorderan ka iti sapatos. Anya nga ron dahita igaman nyo anak kasubre. Ha? Ay, itagtukan ni mami dito eh. Dito, babayadan tayo iti internet. Nakarkaron tumanan nga ungot day jay. Nung makita na dahita babayadan. Ay, ngarod Sapay siya mga ngarod yung ungtan na. Nasaya at magtaawanan tao dito'y kantinam, nana. Apay ay ano adda. Mabainak nga umutang no da sa bali amakangag. Ay na, amin a tao, ada utang na. Pagbainam ko ma. Pautangan nakman nga rod iti 5 kilo abagas, nana. Apay, naibusan kayo mat. Sigud mat asaan kayo may ibusan iti bagas. Idi adda trabaho ni Amado. Ngam idi saanan asimsimra, awanan ti kwartami. Apay ngamin asimmardeng ang nagtrabaho. Simmadot nga road, nana. Idi nasursuro nan tinag-cellphone kan nagge-games. Saanan asimrek iti trabaho na. Aya, ay sumalagayam. Adya kung makitkita lumablabas dito yung kantina. Ay na, ungetak nga unget di tabalay. Gapo kadagiti babayadan mi. Mangmangag kung nga ro, ti panagungunget mo. Ha?
Mangag mo na. Ay katwan, saan la asyak ti makangkangag? Uray pa dagiti daduma akaruba. Ay na, kababainan. Mala, mabit lang tamang kilo ak iti bagas. Utang na bayadak to no agsweldo nila kay ikaw. Hay, internet manen. Agasam da ito'y bayadan tayo ngay iti internet. Yawat ko lang nita. Sa dino nga ro ti papanam, Ijay! agtugaw ka dito'y abay ko. Ha? Di ta abay mo? Tulang ka kaday, dito'y abay ko kunak. Apay aya. Ipakita ka dagiti simmang pat ababayadan. Ay sana na masapol nga ipakitam kanya dagita. Amukong. Ammo mo numano ti babayadan iti kuryente. Way, nasuro ka 5,000. Ti internet ngay. Nasuro ka 2,000. Ti danaw. Dahita tijak amaw. Jay cable ti TV. At daya magkasta babayadan, kibal. Jay abang day ti balay. Ay, wala niya. Oh. Jay tumanen tuition ni Jelay. Kaano da jaya? Awan pa'y bagas. Ni, bakit? Apay nga akilat ang nag-off ti silaw. Naputdan tayon iti kuryente. Nanyalaki din ariga na ti awang kwarta na ya. Ay, mapana ka talaga nagtrabaho inton bigat. Saan ako nga aglangan nagtrabaho? Ay na, kasusweldo ni Daddy yo. Iso na imas ti si daan tayo ita. Isuamangan kayo iti ado ha. Ni, asino dyan nakamotor ng agbusbusina? Mami, jay order ko dayta, simang putan. Ay, jay sapatos mo. Sapatos kan jay blouse mo. Ala, ingkabayadan ng. Nasurok 5,000 day jay, mami. Aywan jay sapatos mo kan jay blouse ko asag sa sangagaso. Ala, ingkabayadan na. Bakit? Nabayaran ka din, hindi kuryente tayo. Wen, iso tinapan ko binayadan itay. Binayadak amin ng tapno awanong pampanunuto. Mabalin nga ro din nga laan, yung padulin ko asilpong ka. Ay saan? Nagpunakang ka? Amok itan a disiplinahin ti bagig bakay. Nasaya at nga rod no kasta. Nagrigat awan trabaho na. Ang narigrigat no napudot ti ulam, gapo ka dagiti babayadan. Ang awan mo iti pagbayad. Husto ka, lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Si kamot gayam ti masabat ko dito'y dalan. Joy ang nagsiksay. Si ka talaga, Tata Marino. Ibagampay lang ang nagseksi Ay talaga amat ang nagsiksi ka, Joy. Ay na, nagmayat ti kurbada ti pamagimsi ka. Saan mo, Tata? Kwa, damat imot mo adwa nagdadakkel at abungaw, Joy. Sagmamanaw. Saan ko nga ilaklako dagito'y atabungaw, Tata? Si Daan may kininanang ko. Sagmamano ka ti kayat ko asawan, Joy. Ala, saan ko nga ilaklako ti bagig, Tata? Di na kumamotrabakan iti kasta. Kwa. Joke unlay, Joy. Rabak ko kadilaeng da diyang imbagak. Ang talaga nagpintas ka. Ha? Joy. Nukas pangarigan ta, mabalo ak itinatay. Kaya't nagtunga ta. Anya? Kaya't nagtunga ta ngagbalin akaayan-ayat mo, Joy. Dandani akon mabalo itinatay. Ala ka, Tata. Ipulong ka kininana Adiling. Ay na, mabayag pa'y ang matay ni Nana Adiling. Apay anak ko namti kasta, Joy. Kato nagpigsaan ni Nana. Kaslaawan saksakitan na. Nagagat nga aglaba.
kan mapan makiburas iti mais. Aha! Ay, madiday ta nga ibagbagam iti asawam tata. Dakes! Apay nga itakala nga sumangpait marinaw, malumain. Nagmun aya, Adileng. Anya kumatipagdanagak. Nagsapa ka arumwar, nga malum kamutan nga gaway. Amamatan, tibiyag ti karpintero. Adileng bakit? Always busy. Always busy asasawam. Talaga, may. Kanayon ti overtime ka ngagtrabaho. Diyak pa yun agin na. Muti nga rodan jay swildom, tenak gumatang iti bagasta. Ay, awan pa'y swildok bakit? Na, apay ngay, Inutang na pa'y laang di tangdan ka. Bayadag to ka na no sumangpot di kwartada nga gapoy di abroad. anya, agpatrabaho da, ngam di da kabayadan adagaws. Ay, wait. Kasta ngagpaiso bakit? Agbayad dan tulat ta ka na no da kwartada. Kahit anya nga ruti gatang taiti kanenta, no awan tangdan mo ang nagtrabaho. Ay, sana parikot da ita. Adiling bakit? Inka pa'y na bumulo di tibagas kini Jujaw nga nakta. Imat mo manan day tatulbaks mo marinaw. Sa di no manan ti papanam, Ay, kat mapanak ag karpintero Adiling bakit? mapan ka manan ag karpinteraw, nga awan mo't itid datang danmaw. Anya laki din, Adiling. Relax. Mabayadan to amin niya utang da kadyak. Ag koleksyon tantulain yan iti kwarta. Anya, Mapanakaw, tanay. Agur-ura yan dagiti kakadwak ama pa nagtrabaho. numalpas kang agtrabaho. Agawid ka dagos dito'y balay. Wen, masapaak nga agawid dito'y balay. Apay asaan ka nagawid idirabi ay, marinaw. Kunak man numasapa ka nga agawid kalpasan ti pa nagtrabaho. La, nabartag ka pa'y anagawid. Anya laki din, Adiling. Sumanao ka. Nagsakitan ti lapayag ko. Anyat inararamid mo, tapay nga agsapakan anagawid. Sumat bakit? Anya nga isumay. Imbagag matkan ka amasapa nga gawid. Ita nga agsapa ti kayat ko asawa na panagawid ka. Ay salbag ka. Lala, di ka din agungungat, Adiling. Idasaran na man gidi iti pagar mo sarak tane. I'm hungry. Sino ti sapsapulam nanang? Ni tatang mau, rimwar asaan ang nagpakada. Ket no nakita kita ya nagpadaya. Imot na je toolbox na. Anya, Kunak ano nagpakada-kada kayo nanang? iso nga rod asap sa pulag, tasaan ang nagpakada anak kaw. Ay, sa dinuman nga tan ti papanan na. Ay kit mapanagkarpintero Taimot na ket nga ro je toolbox na. Nagagay tamapan ag karpintiraw, nga awan metangdan na. Anya? Agsaysayang laeng iti oras, tasaan damot abay bayadan. Utang titangdan na nga agkarkarpintiraw. Ay sus, anya lakit din ni tatang? Nabartek tumanay no agawid ijay balay. Ay kitlo katamo na, day tatulbaks mo paray. Tarugyan tante ang happy-happy. Ayun, pare po laon. Lukata kon akastoy. Oh. Duateng ngedan, kenadapay pulutan na paray. Wen pare po laon. Apay ka pa, oy. Dat lang talaga day tatulbaks mo pare marinaw. Arak ti kargana. Diskarte laeng tapno makapanawak kaya balaya di nagpagduaduan na Adiling. Ipagarup na mapanak ag karpintero sika. Anya? Mala, aginom taki din. Ado ti pulutan ta pare.
agrenag ta nga aginom iti arak. Ayos, pare Marinaw. Aginom ta nga ron. Sikamat ti masabat ko dito'y dalan, Joy Balasang ka. Agawid akong tata. Ay, mabitla yung Joy Balasang ka. Kaya't kabaya kasarsarita. Amangan ur-urayan akong ninanang ko. Iso nga agawid akon. Ay, mabitla yung Joy. At dala ko matibagakan kakay. Anya nga minti bagayo kanyak, tata. Dandani akong mabalo iti natay, Joy. Anya? Dayta man ang di bagayo kanyak. Saan pa'y ang matay ni Nana Adiling? Ay, matay no bigatan ni nanam nga dileng. Ala, tila sasawan niyo. Dakas dayta nga ibagbagayo iti asawa yo. Di yo kumamat iruruman. Kayatan na dileng, Joy. Kaya't ko ti ub-ube, nakasken ka. Nabartak kayo. Di yo amo ti sasawan niyo. Ay, amok. Sikati kayat ko nga asawan no matay ni Adileng. Ala, panawan kayo pa'y tata. Di yo amo ti sasawan niyo. Anya laki din ni Adileng. Sa pulan naman nante, tangdan ko nagtrabaho. Itad mo kanyak titangdan mo anapan nagkarpintiraw. Adayamat. Kano imot mo itay jet toolbox mo? Iso akaawatan anapan ka nagtrabahaw. Inutang da di tangdan ko nagtrabaho, Adileng. Manan? Wen, bakit? Inutang da. Bayadan danto ka na unuadan kwartada. Ay sinalbag ka kidain. Agbambanog aso ka lang. Mapan kag karkarpintiraw ng awan mo tangdan mo. Nabartag ka pa'y asumang pa'y. Anya laki din ni bakit? Yan nilakit din ni bakat. Disnugag to pa'y day taropam tapno agnakam kan. Alala ka din Di kan nagungungat, Adileng. Ikan kanto iti peram. Kanaw. No adagbayad kanya ka. Di ka di madanagan bakit? Relax. Take it easy. Kaano na kapayabayadan? Kitawan mo't pagtrab-trabahwam paray. Iparparang mula nga na pagtrab-trabahwam. Tapno makainom ka iti arak. Di mo unay pigsaan tag sa ua pare pulaw. Ang mga nada makangagkin ka. Ha? Hey, pasensya ka na, pare Marinaw. Mala, lukat hamom na ita toolbox mo. Ta agtrabaho tan. Ay isti, ginumtan iti arak. Ay no. Ay, di ka kadyaganat pare. Lukata kung agastoy. Up. Na! Wow. Duwamit akwatro kantos. Na naggana sa nabiyag paray. Sala day ta pare pulaw. At dapay na imas apulutan ta. Ha? Nay, awan mo't makita ka pulutan ta dito toolbox mo. At day ti secret pocket ti toolbox ko. Di na imas apulutan ta pare. Aya, the secret package ti toolbox mo paray. Ano? Ada high technology ti toolbox ko pare. Mabitlaeng at lukatak ti secret pocket ti toolbox ka. Up. Ada nga agpaiso secret package ti toolbox mo Pare Marinaw. Anya nga ti linaon na ito nagdakal na pagbalunan. Ay katinulaan native amanok pare pulaw. Ano? Nagganasan. Nagparti ka pa iti manok mo. Saan ko amanok day ta pare pulaw? Ha? Anya ti kayat mo asawang paray? Manok ti karuba. Anya! Sa dino tinagapon tatang, nabartak kamat amasabat ko dito'y dalan. Ay kat, napanak nagkarpintero Jojo anak ka. Amumata, ni tatang mo. Kanayon abisi. Kanayon abisi, wano kanayon anabartak. Anya? Ay natatang, isardeng mo daytan nga aramidom.
dakes ka kininanang numaamuan na ter aramidam. Ay awan mo ti madingar aramid kat Jojo anakaw. Ti amuyo, jak amo ter aramidin nyo. Ha? Isardeng yun ti madinga aramidin nyo tatang. Saan anasaya atay ta? Agul ulbud ka kininanang. Warak biet, adileng bakay. Sa dino ti papanam, kat adalo man ti rabi ay. Ay emergency bakay. Anya nga emergency, imot mo pa'y day tatulbaks mo. Mapanak nga rod ang karpintero. Mala, urayan na kon ni pare Polon. Rabi ay, mapan kag trabaho. At dayamot ag trabaho, iti kasking nga oras ti rabi ay. Emergency nga rod. Nasken ka na, amatarimaan ka o di paggiddaan di masakit. Ngam amo ni pare Polon. Anya? Wen, bakit? Na-stroke nga men di agpatpatarimaan. Asino day taan na stroke? Ha? Ay kwa. Ningay kwa. Anyat nagan na itayan. Ay, just nalipatak pa yan. Oh, makitam, di mo pa'y gayam ang mo tinagan dyan na stroke. Ay, amok, nalipatak lang bakit? Ay, amo kaun tinagan na. Anya? Kulas tinagan na. Nicolas at Agadaya? Saan mo't na stroke day jay? Ay, sa bali ako kulas ti bagbagak. Saan at tagadaya? No di ka tagaile. Anya? Nalaing ka talagang agpambara-baray. Agkakanat ti bagbagak ni Adileng tapno malibasak laeng. Kahit anya nga tilinaon ita na itatulbaks mo. Ay kat arak pare Polon. Hadapay pulutan ta. Uy no, naganasan. Mabartag taman na di ta arabe ay paray. Dat talaga na itatulbaks mo pag idulduli na may tiarak ken pulutan ta. Sana may ibusan. Diskarte laeng ti panagbiag ako nada pare Polon. No awan diskarte, saan tamat ang makainom iti arak? Ay, biliba ka talaga king kaparay. May saka ana isang sangayan at tao dito'y lubaw. Anya, ay sika talaga pare Polon. Agpadataan na isang sangayan at tao dito'y lubaw. Daputa mapantamanan iti lubong ti arak. Iya. Itay kayo pa'y apo managnaana na Adiling. Kaslada sapsapulan nyo. Sapsapulak ni Mariano nga asawa, Duna. Nakitam kaday. Nakitak idirabi na Adiling. Gimatang pa'y iti arak ken pulutan dito'y tersenak. Anya, 2-4 kantos ti ginatang na Adiling. Sinalbag day alaklakayan. Isumot lagayam asaan anagawid idirabi ay. Tanapan nagin inom iti arak. Kanayon agumatang iti arak kanyak, nana. Dandani inal daw. Kasta kaday, Dona. Wala na Adiling. Kaya't asawunday ta. Nga inal daw mo't nga agbartek ni Tata Marino. Agsaga na kanyak itaday jay amarinaw. Agawid tulal ni jay balay. Ha! Atalaga! Ne. Apay ka dinanang, makaungat ka may. At dagasulinam di tayo, Jojo, anak ka. Ne, pangaramata mi ti gasolina nanang. Basta ikanak iti gasolina no adda, anak kaw. Ay kaadaan nanang. Usarak daya gasolina iti kuliglig ko. Itad mo pa'y lakanyak daya gasolina, Jojo. Ay, pangaramatam nga road. Buo ti kararuan ni Tatang Mau. Anya! Ay sus, delikadong tatang. Anya ti delikadaw, Jojo anak ka. Di ka pa'y lagaw awi di balayo tatang. Apay ngay? Puu nanang ti kararuam no agawid ka. Anya? Ay sus, kastauna iti pungtot na naggapo dito'y balay. Uray la umasok ti abot ti agong na. Apay ko mga agpungtot ni Nanang Mau kat awan mo't madingan arabiday. Amon ni nanang ti sikretom tatang. Apay, imbagam ka day. Ay saan tatang, naamuan na iti sabali a tao. Anya? Agtalinad ka pa'y laeng dito'y balay tatang.
urayem nga agbaaw ti ulo ni nanang. Pasensyakan, Adileng, bakit? No, narabyanak anagawid. Okay laeng, lakay. Awan anyaman na, no narabyan ka nagaway. Ayos. Ay, di nakmet gayam kapungtot ka asawak. Nang rabi ka kadan, lakay. Ay, nalpasen, Adileng, bakit? Nabsuga kan. Okay, sika, nangan ka ka din, Adileng. Wun, lakay, nanganakaw. Ay, maturog tangaruden, Adileng, bakit? Ay, nakaturog-turog ako, bakit? Wun, marinaw. Maturog tan. Kaya't kumiten ti maturaw. Ay, di na ka di kagura, bakit? Apay kumakagura ka, marinaw. Awan mo ti madingar aramidaw. Mala umay kan lakay. Inta maturugay. Ay, uwin, bakit? Maturog tan. Aginanatan. Day. Apay ngay? Nagbara ti marik na... Ay, maururam ti kama. Ay, tulungan ta. Ay, kayat ti matay. Ay, tulong. Ay, karuma! Agyaman ka, tadi ka na uram asibibiyag marinaw. Ay, pakawanan nag-Adileng, bakit? Ay, kunakman no napakawan na kaon. Ay, nagsaya at kabat kanyak idirabi eh. Kon kunaklaang dayjay marinaw, ita, agnakam kan, panawan kamutan. Anya, ay, tilar aramida, Adileng, bakit? Dandanin na oram ti balay taga po iti inaramid mo kanyak. Ay kating kaalain jay toolbox mau, tatarimaanam jay na uram apasat ti balay. Anya? Makisina akmatan kang ka. Sana kun nga agpamarangkan ka. Ay, sana bakit? Ay, di nagpampanawan. Saan ka di akayat nakpayan amatay, tapno mabalokan, Nakaamwam iti dayta. Embaga kanyak ni Joy. Kurso nadam kanupay dayja abalasang. Ay, pagkawanan na kun bakit? Ay, please forgive me. Ay, kun naglayang dayjay. Sikat ay ayatek. I love you, Adileng, bakit? Ay, makamukan ni Tibiyagbaw. Naumakon kan ka marinaw. Ay, sure. Ay, pagkawanan na kun. Ay, pangasay ba? Hindi nagpampanawan na Adileng! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Anya, rabiin ngam ita ka pala nga gluto pa niya. Ay napasensya kan lakay. Busy ak ngamin itay. Isu ajak nakaluto an nasapa. Ni ay, anya kumangay tinakabisyam. Kuha, nag-video ak ngamin lakay. Anya, day talaang ti makagapo no apay asaan ka nakaluto iti pangrabyan tayo. Unay kan, makitkitam lang aruden nga glut-luto da tao. Sumanao ka pay laeng. Ay napanyang anya launa yung ti alam dita pa nag-video. Pasig madlang nonsense ti ipupos mo iti Facebook. Di ka lagbain. Ay sumardang ka man si Katino. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli makalatan. Makapagla ka talaga, Mare. Ano niya latitan ti ipupos ni Panyang iti Facebook na? Wan nga rod, Mare. Uray siyak amang buybuyak at makaulagak. Ay! Uray ko na tayo reels lang, akomporme ti maipost. No, agpost ko maakit. Tay at damot ti sense na, Sana pa si ka nonsense.
Ha? Makapal ka talaga. Ultimo pa nagsuyaap na i-video na. Sana i-post iti Facebook na. Ay na, Diyos ko, pakawanam. Saan mo't aga puta kat katawaak? Kat uyawak? Kat katawaak laeng, gaputa pulos nga awan ti sense na, dagiti ipopost na. Ay, supay kurang na lang kat i-video na ti panagisbo na. Ay, sos! Saan to i-post? Nanang, itay pa nga insagana yung dagijay mo rang alaban nyo. Ngam aging gaita, saan kayo pa'y anak karugyan naglaba? Ay, sumardeng ka man nga ubing. Aglaba aklat ta ka di. Ha? Itay kay pa'y ngamin ngag cellphone. Di yun lang maibatan day ta cellphone nyo. Sumardeng ka kunak tumag. Imala ka talaga iti amam-aman nakibiyang. Ninanang mat. Kit-kitaak nga rod no manunti views na jay impos ko arils ko idi kalman. Ha? Iso abay anak man. Di nakpakibiyangan. Taglaba aklat tano kayat ko. Mawatang, Ne, kasla idi na minsan pa'y nga aldaw, nakababad dagito'y lalabaam Panyang, Ha? adda ka di ba'y planom nga aglabawan no cellphone kalatan? Anya? Ay na, naang angot ton dagita. Di ka pa'y lang kami naglaba. Ala, sumardeng kan asumanao. Aglaba ako. Nada pa panam, mapankan. Makarengreng ka itilapayag. Anya? Aday ka. Naisimpa kon ti kamera ti cellphone ko. Inakon bagkaten jay basket anapun no iti mureng. Iso ti ipost ko arils ko inton madamdama. Ahap. Aday ta. 1, 2, 3. Anay ko, naigalisak mo tanay. Anay ka! Nagsakit ti sikat ka! Anay ka! Ay na, natukol sa matan ti sikat ka! Anay ka! Ni, apay nanang! Anyat mapaspasama ka na kayo! Ay napangasim man na nakahuing kaya pa ni tatang mo. Nagsakit ka talaga ti sikat ka! Diyak makagaraw! Sige nanang, inakaya ba ni tatang ijay bangkag? Ha? Apay nga minday ti cellphone nyo ang nakakamera dito'y igid. Ah, agri-reels kayo, nanang? Ala, awanon ti ado pa'y asaludsod mo. Ingkagat ayabanon ni tatang mo. Nay, apay ngayon may kasito'y bangkag. Kat nagbara ti panahon, anak ko. Umay kayo kano, tatang. Ni nanang amin. Naigalis ijay banyaw. Anya, naigalis? Tatang, aglablabalaang. Idi kwan, insimpa ni kamera ti cellphone na. Kuna na sigurong i-video na ti panaglabana. Ta i-reels na. Ngam, naigalis. Anya? Adda ijay tatang, agan anay, nasakit ka no ti sikat na. Anya? Adday ta, gunggunam ko nakit di Anay ko, nagsakit lang arudan ti sikat ko, ngam kastapay laang matibagbagam. Anya kalakit din ayalakay. Ay napanyang ayagong gunam ko nakmanen. Apay ngamin amasapol mo pa'y laang nga i-video ti panagpagkat mo iti nakabasket amureng. Ha? Saan nga amin abanag kat masapol nga i-video-video? Anya nga ita? Agyaman ka ta saan ana-fracture day ta sikat mo. Lakay. Kasanon no adda natukol at tulang di ta sikat mo. Nang dahil sa reels, isukit din ti pakabaldadwam. Sus, salbag kakit di. Awan lat di ka i-reels ngamin. Unay mo tanday ta panagsasaom kanyak lakay. Kahit punong matibagbaga ka. Saan aya? No maimbagan ka, ala, ituloy mo manen nga ag-video iti anyala dita. Ano maikaglis ka manan, ay kat gunggunam manan.
Kunak laki day no sino ti masabat ko abangkay ti managnana. Si kamod gayam panyang. Ha? Ay, puno gayam yimbaga na kanya. Ana igalis ka daw ijibanyuyaw. Gapo iti karinilis mau. Kat, anya ko matibibiyang yon no na igalisak. Katawa anak, kasta ka de. Makapangalag ka mga main panyang. Nuapay mo nga na masapol mo nga irils amin na ba na gaya? Ay, akasaman. Kurang lang ang irils mo, ti panagis mo. Ano niya? Sumargang kayo man? Ha? No awan tinasaya at nga ibagam si Kalakay. Aguli magkalatan. Lakayan ka anak ka uyaw, salbag kiti. Ay, Ay, ang yamat ang datay tsura, mare. Kas kalamatan pato ang magmagna. Ha? Ay na! Ay, anya kami dararamidam. Nang dahil sa reels, may galgays ka. Anya? Saan mat gawin nga amin na banag at masapol mo a videoan tapno ipos mo iti reels? Unay matanday tapa nagsasaom kanyak, mare. Kat, pudno man. Anya ko matisense na jay panaglabam amapan mo ko maipos. Anda anya? Sika talaga. O, anya nga itinaganap mo ita. Naimbagtawan dinadukula-to lang dita sikat mo. Ay, ewan gayam. Adang mo amayat nga i-reels mo. Ha? Anya dayta? Anya pa'y ngay. I-video mo dayta banking nga panagnam. Samo ko na iti-reels mo, nga iso dayta tinaganap mo, uray kita ag-viral. Nonsense mo, tibagbagang. Kahit isumat lang nga basi ka ng sense tipo boss mo. Di iso ti boss mo. Ay, noan niya nga mintiar aramidam, mare. Kita amanday tapan nagnam ita. Kas kalapatong agpayso. May sakamat, mare. Imbes amaasyan ka kanya, uyawon nakmat. Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak laang, mare. Apay ngamin amasapul mo nga videoan amin nga aramidam. Ha? Kurang lakat i-videon pa iti panagisbong. Anya? Kunak day taa, gaputa ultimo mo't panagsuyaab mo kat i-reels mo. Uray reels laang mo't kat jay kumamot ada sense na i-post mo. Saan atil-tila? Makapadadaol kay ti aldaw. Di ta ka man laangan. Anya? Anya? Kasta timbaga na dahi apanyanggan ka, mare? Wan, mare. Sakitan pa ilang tinakam na dayjay nga imbaga. Katpud numat. Katuan, anya ko matisense na dahi panagsuyaab na nga impose na iti Facebook. Kinabangsit nga dati sang auna Sika talaga. Katpud numat, tiltila ama pa na ipopos. Indon kuan, ultimo, panagkasilyas na kat ipos nanton. Kat, anya ngay nga ron. Di namot ammo ti agbain. Sakitan mo't tinakam na no kasjay abagaan. Uri kita, no may imbagan jay sikat na anasakit, gapo iti panlaka ikaglis na, ituloy na tumanan ti agarami ti tinansen sa video nga ipost na iti reels na. Nasaya at tasimmangpet kan lakay. Apay? Ibaon ka kumaamapan ijay tersena ni bakit Julie. Aniya? Siyak pa'y alabambanog ti ibaon mo, ama pa ni Jay? Unay kan? Diyak nga rod makapag na iti husto. Ken nasakit at talaga ti sikit ko. Nang runa itakot naglamiis ti panawan. Aniya? Ay, unay hindi kastoy. Anyaya ti mapan ko gatangan. Ingka gumatang iti may sakilo abangos. Iso ti pangrabyan tayo. Sus, unay hindi kastoy abiyag aya. Nabambanog na tao. Ngam siyak pa'y lang ti ibaon mo amapan gumatang. Anyamatan. Italaang lakay. Di ka madanagan. Taapaman ama imbagan day to sikit ko. Saan kanton nga ibabaong. Ay, unay day nga asawam tinaw. Nabambanog ka lang aruday na naggapoy sa bangkag. Si kapay lang, tumay gumatang iti sa daanyaw. Huwag nga ron tata.
Rason namat ngamin dyan nasakit ka no, asikat na. Noan niya nga mintar aramidin na When nga rod, iso pinagsasawak manlay din na ikaglisa na. Usaw, marang agnakam. Isuntumay lang awan kais iskan na, nagiti ipupus na. Pasig anan sides. Pudno day na kunayo tata. Uray siyak nga asawa na. Marurudak paikit din kan kuha na. Mala, yawid mo nga ruday, di ta ginatang mo abangaw. Ang mga nuagur-uray ang di panyangking ka, kinaw. Apay mananday ta cellphone ngay simsim payo, nanang. Agreels kayo manan? Nasakit lang arudan day ta sikat yo. Gapo itipan na kaigalisyo. Ngam agreels kayo manan. Ay na anak ko, no bumaknangak to iti panagre-reels ko. Awan ti sabali ama iranod no saan ada kayo kinitatang mo. Iso ama balin ka di. Dinak man dilla-dillawan no kastoy nga agreelsak. Anya? Itaypay ang nakaset up ti camera ti cellphone ko. Ngam awan mutun ni tatang mo nga imbaon ko anapan gimatang iti bangos. Amangan no danda ni dayjayan nanang. Urayan nyo nga rudan. Tapno maka-video kayo manan iti panagluto yun. Anya kamutan, itaypay anak ka-set up ti camera ti cellphone ko. Ngam nagbayag ka. Anya? Apay, ag-video ka manan? Katun i-reels ko man ti panaglutok iti bangus asidaan tayaw. Anya? Ay sus, jak amokan ka pa niyang. Saan lang arudan na nagimbag day tasikat mo gapo iti pan na kaikaglis mo. Ngamita, ag-video ka manan? Agluto akla ang tino. Sa anak mo't nga aglaba, tapno maigalisak manen. Agluto ak, nawatam, agluto ak. Ala, makaamu ka man langan. Ina ko na dyan silid. Ayaban naklatan no naluton ti sidaan. Aday ta, naipisok kun dito'y paryok ti bangos aprit-pritwa. Aday ta, video kmat na. Good evening mga karils. Daytoy laang ti sidaan mi ita arabi. Daytoy laang ti kabaalan mi agatangan. Bangus nga imprito ko naman. Ay! Anay ko! Lakayo may kabahan! Darasam! Ay na! Nagsakit ti rupak! Naparsyakan iti ado amantika! Anay ko! Nagsakit ti rupak! Mga lakaman iti nalamay sa danom! Ay, nagsakit na talaga! Anay ko! Iya po! Aday tagong gunam kunak manal! Anya! Mga lakan ay iti danom kunak! Sumanao ka pa'y lang! Ay, makaamu ka! Amin umot nga main kat masapol nga i-reels mo. Anya nga ita? Ay sus, buo lang arupam tinaparsyakan iti mantika. Gunggunam panyang. Gunggunam! Anya! At dayta, nagkulay violet dayta buo arupam. Anay ko, nagsakit na talaga. Nagsakit. Kat, anya pa'y lang der aramidom nga ison ti i-video ta iso ti i-post mo. Anya, nasakit lang nga rudan ti rupak. Ngam kastakit din ti bagbagam. Oho, nunam namaam, kat maasyanaken ka, nagbidot ka. Gunggunam kunak. Gunggunam kunak ngarod itayan itamanan, ibagak manan, gunggunam. Anya! Day tati maganap mo iti karirils mo. Amin mo't ngaminan, masapol mo nga i-video. Anya nga ita, saan pa'y anaimbag day ta sikat mo, gapo iti panla ka ikaglis mo, ngam ita, day tamanan rupam. Anya nga tamanan ayat iso maruno, salbagkit de. Ay, anay ikaw! Nagbayat matanday taro pa, mare. Kasala na loom nga Star Apple.
No, anya launay ngamin aya, ti araramida, may nako, anya lagi din aya. Tila ngamin in ka i-video, no, amom ngamin nga alanganin. Saan mo nga i-video awan? O, anya nga ita? Kaya't kulaang mat nga daipos ko iti reels ko, mare. Jak mat namnamaan akas to iti mapasamak. Ha! Anya nga ita ti itsuraam. Nagapgas nga itaitan, mare. Pero may nga rod, mare. Nagsaniit pa eh. Ay nako. Ha! Sabay la kumatag nagam kamatan. Mare. Kita man day talangam. Banking lang nga rudan day nagnam. Kastapay day rupam. Ay sos. Ano nang nangyari, ha? Nagkulay violet day kalpasan ti mano nga aldaw. Agdanom-danom to day rupam. Ad-adan tumanan anasaniit. George. Nang dahil lang sa reels, nagkaganyan ang mukha mo. Anya. Ay namare, nagpadatamot alaad. Ay ngam, mas limaad ka. Wen, limaad ka manan, gabo iti reels mo. Adal kan ka ta. Saan nga amin na ba nagat masapol nga i-post mo? Nawatam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti Maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Okay, si Mang Pita ko na naggapoy ti trabaho. Nasaya at nukasta, Milton Lakay. Nakaluto akon iti pang malumanta. Ay no, nagganasin na panagbiag no kasta bakay. Mga anak laengan no sumangpetak ka naggapoy ti trabaho. Alakit din, mapantan ijay kusina, ta idasar kun jay kanenta. Amok amabisin kan, Milton. Ay wen, bakit? Ay na, talaga mabisina kaon. Waneng, bakit? Apay aya. I love you, Waneng. Maturog kan. Sa baaliman ng tiagda di ta panunot mo. Anya laki din ni Waneng. Di ka laki din mangrik namay. Ay na, nabambanog ka lang arudin ang nagtrabaho ang nagmalmalem. Mapanunot mo pa'y laday ta. Alan Waneng, I love you kunakay. Day tala ti amom nga aramidin. Nakapuyat ka laklakayan. Ay. Naragsak ka itangal daw pare Milton. Ay, talaga naragsakak pare Roger. Si kaman may timaadaan iti nag-sweet nga asawa. Nagsingpat ni Waneng nga asawak pare Roger. Nagagit niya gluto iti kanay. Sos, sana all pare Milton. Saan laday ta pare? Anya pa'y pare Milton. Basta, amumaw ti kayat ko asawain. Anya? Makiram? Uray ka nagkatawa itim bagag pare Roger. Maragsak ka naklaparagan ka pare Milton. Ay sos, papaapalan nakmanin ako nak. Apay, saan anala ilaw ni bakit mau? Saan nga rod pare Milton? Iso nga apalan ka. Anya? Sa bali ti paggagatan ni misis ko pare. Anya ngay pare Roger? Agdawat iti kwarta. Anya? Yahoo! Si Mang Pita ka na naggapoy ti trabaho. Waning bakay? Nasaya at Milton Lakay. Nakaluto akon iti pang malumanta. Dayta ati asawa. Saan laeng anapusaksak? Nagagutpay. Anya lakit din ni Milton. Ingkakit din agpulos tamangantan. Wen bakit? Ay na, mabisina kaon. Ado ti kanek ita. Agbusog taman kid di ado. Tapno na pigsatan no madamdama. Ay. Sa bali man ng tisasawam. Sa lawasaw ka alaklakayan.
Anya laki din ni bakit? Jukuli, hindi ka lamarabakan. Anay ka, nasakit at talaga. Anay ko, nasakit at talaga, bakit? Anya tinasakit. Ay, nasakit din tiro abagay, waning bakit? Kat, Mabalin ka di nga ilutom di nasakit abagay, bakit? api nga itala nga ibagam day ta nasakit abagbagem. Itala nga rod amarik na ti sakit ti bagbagay, bakit? Mala, agplaster ka, ta ilutag tinasakit abagim. Ayos! Ay, salbag ka! Apa yan naglabo, ay? Ilutom nga rod tintiro abagay Naskin ka di nga ka? Ay, atap no mailot mo na yung bagtintiro abagay, kuwaning bakit? Anya lakit din ni Milton. Agsapin ka man, nagalas talangam. Kas kalakarag anak kaida. Anya? Ne, naka-smile ka man na nabigbigat, pare Milton. Naragsak ka man na nabigbigat. Ay, pare Roger. Always happy ko naman. Ay, sana all masaya everyday. Apay pare Roger, kalat matindi pa nagliday mau. Imbag ka pa, pare Milton. Umapala ka talaga kan ka. Hindi ka din umapapal pare. Aglambing ka nga mingkin ni bakit mo tapno kayat na kamay. Inaramid ko amin na panaglambing. Ngam talaga analamiis kanyak ni bakit ka. Anya? Wan pare, diyak matagkurkurang kan ko na. Iawat ko mat amin na suweldok kan ko na. Ha? No maminsan, mapanunot ko pa yung tisaan nga agawi di balay me, pare Milton. Ay, di mor aramidon day ta pare Roger. Addan akabosor na ka ni bakit mau. Anya nga tate aramida kaya. Tapno na sayat mat ni bakit ko kanya. Aha. Ammo kaon, pare Roger. Kastoy ti aramida. Tapno agbuteng matken ka ni bakit mau. Anya ti aramida pare. Malala. Yasidag mo tila payag mo pare Roger. Isuro ka man no niya ti rumbang nga aramidam. Tapno saan anak os pagkang ka ni bakit mau. Amok ang nagsweldo kan, Roger. Mudto yan jay sweldom, tayo nang makitsanda. Mudto yan jay sweldom, kunak nay. Aldawan. Diyak pa'y nakapalingkiti ka nanta. Day talag dawat iti kwarta ti amom nga aramidan sabel. Ha? Apay nga rin nga gungot ka ngay. Kasano asahan ka makaunget? Sumangpetak dito'y balay nga awan pa'y naluto akanak. Anya? Naglaing ka nga agdawat iti kwarta, ngam nagsadot kamot nga agluto iti kanak. Sinalbag ka hindi, Roger. Di ka malagsaw iti kasta. Isungarod adaw dawatak ti sweldom. Tamapanak gumatang iti kananta. Patpatsam? Dak kaya ti tinorti sa uma? Amo ka. Anya ti amom? Sana makmakantiin kagatangan iti palengke. No di ka pagpapintas mo. Anya? Kita ang man day talangam, Sabel. Nagpudaw day tarupam. Ngam nagngisit matatanggad mo. Nita! Anday ko. Apay agdisnog ka nga, Isabel. Di mo man pakibibiyangan ti aramidak. Uyawan nakpay asalbag ka na Anya ti kayat mo mapasamak ita? Kwa. Ibagam na niya ti kayat mo mapasamak. Mabutungak ayang agsinata salbag kide. Ay sos. Apayain, pare Roger. At napasama kay? At damot black ay maun. Madi at talaga, pare Milton. Ha? Kamali, pare Milton. Anya ti kamalay paray. Kamali insurum kanyak nga ipakitak ti kinamalalaki kin Isabel. Ha? Inaramid ko amin nga insurum kanyak. Tapno agbutang mat kanyak ni Isabel. Aha. Ad-damat ang nagpungtot. Karitan nakpayan iti sina. Anya? Wan pare, agsina kami kanon kin Isabel no pakibiyangak pa itararamidan na. Ha? Ay na, tigre at talaga na diyang asawak. Naguyong, ay agguuyong, kunak kuma. Anya?
Anyat is-iso ma, Milton lakay. Ay, pimanmait ni pare Roger. Oh, apay ni Roger. Outside di Colombo si ka. Apay ana ibagam day ta, Milton lakay. Kasanumot nga main, waning bakay. Di namat amo nga ay aywan ni Isabel nga asawa na. Ha? Uy, kabuteng na ta asawa na. Iso aday ay. Anyat na pasama kaya. Ay kat nagapad ang agasawa Nakaraman man ni tidisnog ni pare Roger. Anya? Nagdakkel di black eye ni pare Roger. Dandan ni naregrag di bukul-bukul ti matara. Anya? Saan lalay ta bakay? Panggap pa yan ni pare Roger tagtalaw. Anya? Nalabos mo't nyamin ni Isabel lumaminsan. Di nala maawatan ni pare Roger. Ha? Ay, no sakla ti kaskin ni pare Roger. Para manak ni Isabel ti di na pa'y naramramanan. Anyat kinunam, Milton? Ay, kwa. Anya ko mati iparaman mo kin ni Isabel, aber? Kwa. Tikay ko asawain. Para manak iti kan luto apataw. Oh, nakasaganan di balunam amapan agtrabaho, lakay. Dayta ati bakat. Oray no may sa ti bakat. No nagagat. Kunadang raw. Ay sumardeng ka man dita, Milton. Aramidak lang ti pagrebengak. Dayta launay ti apalan kanyak ni pare Roger. Dayta kinala ilom waning bakat. Ala, umuna akon arumwar, Milton. Papanam? Mapanak biit ijay balay datatang kenanang. Enak dumawat iti bulong ti marunggay datatang. Ta isagpaw ko iti lutwak at tinula.